কবি গঙ্গাধর কই ହେଲେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାବରେ ପଦଟି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଜାଣିଛ का बोलिला ପଢିଲ ଆରେ ନବ ବିନା କହି ସାଗରେ ବସିଲେ ଲଭନ୍ତି ମହାବିପଦ ଆରେ ସଂସାର ସାଗର ପାଏ ମହାପଦ ଆଶ୍ରୟ କା ସ୍ୱାମୀ ପଦ ମାମୁଁ गंगाधर मेहरा उल्लेख कले गो अच्छा 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 कावड़ी जानी छो बोले अरे न बापी न कही सागरे बसिले लवन वहाबी पद संसार सागर पाई महापद आश्रय का स्वामी पद स्वामी बोलते कि भगवान बिना डंगारे कि बिना साहाଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସମୁଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ସାଗରରେ ଆମେ ପଶିଯିବା ଭାସିଯିମା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାସିଯିବାର ରହି ସେଥିଲାଗି କଥାରେ ଅଛେ ତେଣୁକରି ବିନା ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ପଶି ମହାସମୁଦ୍ର ଯିମୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଭଗ ସିନ୍ଧୁରେ ଆମେ କାହା ହେବା ଲାଗେ କହିବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାମ ନୌକା ଦରକାର ହେଲେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ସେ ନୌକାକେ ଧରିକି ପାଠ ମାରିଛ କେନ୍ତା କରି ଏ ବନି ମନ ଭଜୁଥାରେ মন ভজুথারে হরে কৃষ্ণ হরে রাম বনি এই কলিযুগর পাপি জন্মর যে মুক্তি দেওয়া লাগে চাউছ তাহলে সে কৃষ্ণ নাম সেই রাম নাম সেই হরি নাম গায়ন কর যে এই কলিযুগর পাপি জন্মর কি জিতি হেলে মুক্তি পাবল বনি